le societe e khoile de te pa kua na toi whakalahi atu o na wharekoroa. Ne avahi ana fi mata utu hona tahikonga. Ko manata te societe ke toi mauai ni hiara ngā ue ana tau ke haramo ngā ue. Ko ia ko te toko ono e na tau whakahaere nei te wharekoroa fo o aia o te khoile de te pa e tu i mata utu. Pea ia nā tau aia ko te toko tolu ne hu fo o. I te laua te tangata pura te societe, ka pau he are lelei tona tau wharekoroa fo o ai ni, pai whiara ke toi whakahu mai ni ke ngā ue ai, ka ko te potu aia e whakalongo pe whoki ki te lahi o te whai whakatau a te hahai. I te ukoroa fo o aia e ko tau mauai te mea kai furi, mai te whai akau paparangi ki te sarata, whaia ki te pipi mo ihi atu kano i manu. E toi mauai mo te mea furi a ngata whito ki te mauri, whaia ki te umutu i mea. Pea i te ukoroa furi aia e lahi te hifa o te utotongi, he ko te tupu anga tāwhita furi aia o te avahi o te wharekoroa fo ou. Pea i te uwahaka hau e na tau tautau i lewa niki i whahinga mea tau pau mauri, mo whakawhimari ai peo nā tau ai mo le mauhona tau temi ngahi mea kai. Ko he tahi peia mana tu lei ki te whakahaere o te wharekoroa fo ou.